Puilawo, Tripura, Chubalai Buthu, Haikeba TSB, Shabrum Division Assistant Secretary, Kolendra Tripura, the Cashier Urun Tripura, Kolasura Hospitalo, Pinki Tripurano, Hamya, Nugmani Yagulo, TSB, Nidaki Mumbai, Haikeba Chaitok Mumbai, Tangshalo, Pinki Tripura, Kidney Te Liver, Bemar Manzagnaino, Aguli GB, Hamnago, Kalaijakno. TSB Tripura Swrangchati Buthupni Student Rock Aguli GB Hamnago Thangwi Chubakha Te Samo Basawikha Tangshlo Dipuni Damsha Tamani Jorabo Talburi Romui Bilonia Division ni Rishumuk Block ni Bishingo Khobjangnai Mohini Nogor Panchayat ni Rajiban Parabo Mafa Kareja Pinki Tripurani Shago Nugyashinia Bemar Manjagai South Hankoni Joto Shakhamnog Paye Tabok Agoli GB Shakhamnogo Tubuzakha Fiaba Pinki Tripurani Mafa Kare Bini Bumama Te Biong Zugno Pinki Tripurano Nai Akoli Tongo Bumama Te Boyong Zugni Yago Jerang Tongmani Arang by Pinki Tripurani Bemarno Operation Khaiman Lia Aboni Bagai Koktuma Tunai Rogni Chaitok Mumbai Te Pinki Tripurani Shak Hamyano Tuyoi Hastio Kok Pirjakmani Kok Abai Rujakmani Yagulo Kereng Amcheni Khaganang Mayaganang Lukurok Chubalaikha Abobai Baksha TSB Tripura Chubalai Buthu Te TSB Tripura Swrangchati Buthuni Bukhaktibo Shakthar Layai Janija Manchak Chubalaikha Pinki Tripurano Chubana Musungnai Rok Chubaimano Scannerni Bishingtui Te Pinki Tripurano Chubana Rogni Bishingo Tongo Bilonia ICB College TSB Unit ni President Shumir Tripura Vice President Dhanesh Tripura Treasurer Goniram Tripura Member Shubina Tripura Member Puja Tripura Shabrum College ni President Amalla Rotan Tripura Vice President Omid Tripura Agartala Town ni Tripura Swrangchati Buthupni Member Khorenjoy Tripura Othil Tripura Omid Tripura Akosongro Prani condition khub Hamya ni okro bini phatitui ke okro rongja inga dialysis khadi inge doctor khaisaka inga dialysis ke so line flokha Brihaspatibani dino inga mia te waisa was theka inga mia phai sawo ro je samung khainai srairao broko sawo nara nini hospital kam besotari hospitalo Thangwi ni makainka orolai pujabai ni makainka bok sustong bekanai he brok saka haifano sungsuk piang mani bagoi benatlang manya narok jono joto sini kok samani rokno nungoi khairogoi Chubakha hamnai apni bagoi ang narokni thanigo Chubakha sangjago sini kabangma tongo sini minister rok sini tribal minister tongo bangno nok tona kok kasarna musu brokno kha kok kasarna musugo je kok samani rokno nungoi brok naiwoi sina kisa Chubakha ke doctor kidney ni doctor rok bai phaiwoi malai contact thaiye sagoi bujai nai pekha buji malai makha nai brokni Chubakha mangkhainke mantri rokni Chubakha mangkhainke doctor bo te kisa kam thaiye brok nai hige angman sumani ani ko bang mungklai asu narokma Khulumkha ani bumon Somit Tripura anglai Bilonia ICB College ni TSB ni President जों दिनै जे कोकै पिंकी त्रिपुरा होननाय 14 बोसोर उमरनि जे बिनि किडनी लिभार थाजाखनाय जे बिनो खोनामानि पहिला दिनै साब्रम साब डिभिजननि TSB नि दा अरुणबाई दा कुलेन बाव पहिला हस्पिटाल थांहा कलासरा हस्पिटाल अबनि यागल बाव ग्रुप बनोरमानि परे जों नवैरहा बिलोनिया कलेज नि जे TSB नि तांफांराव अबनि जों नंमानि नि बिसिंतै जों Bilonia College, Shabrum College, Santri Bazar College ni pura TSB ni tangpangrok bahakla kok salaye ek jaga drum alaye chini bukhukjo je Pinki Tripurano जों Chubakha khlaini nei thangai malaiha Kolasora Hospital oboni poriya जों joto kok samani poriya oroni je Dr. Swrangchati bobairok joto kok salaiha जों kok salaiye chini bukhukjo जों GBP
কোনো রকম কৌশলে রেফার খালাইরে হহা যে নাংমানে হইতে जों जिनि ससाइटि जे TSB बाय TSB नि ससाइटि नि बिसिंथै जों जे नांमाने फार्स्टनि सिमनि जों तावजरा जुबागै दङ आज नेक्स्ट द्रबो जों आरो जुबाय दंनाय बिसकां द्रबो जों आगय दंनाय जे जिनि बुखु जोंनि बाय जे जों बनो गाहाम खालाय सुस्थ' खालाय हामरो मैयासो जों बिनि लगे दंनाय होनो जों जत खाख्लायो आ ताबक ए द्र जों बिलोनिया कलेजनि स्टुडेन्ट साब्रम कलेजनि स्टुडेन्ट जत फाइ मानजार साब्रम कलेजनि प्रेसिडेन्ट यां दङ अमल रतन त्रिपुरा yang आरो भाइस प्रेसिडेन्ट दङ yang साब्रम बिलोनिया कलेजनि भाइस प्रेसिडेन्ट दङ केसियार दङ yang आरो बिदिनो कामखांरावबो दङ जे बिलोनिया कलेजनि साब्रम कलेजनि आरो किया क'क्राझारनि मोसौ आं जत जे चिनि ससाइटिनि बर' रावनो जे चिनि द्र एकटा क'क्राझार फाइहा जे जोंथ' ससाइटिनि हयते जे चिनि बिलोनिया कलेजनि QR कोड जे अखामानि और जे ताबो जत बर' रां अबखाय पेखाय तंलाया जानिबाय जा जे फारि मानितै जे सुंमानितै आबानि यागलो आरो कायने जे QR कोड काताल अखाजा मौनि तपन त्रिपुरा होननाय मोनकिहा आरो कियाला अनिल त्रिपुरा होननाय दुइटा QR कोड अब आं सामाया बावनि तामाक्लाय रिलेटिभ क्लाइना बावनि कुनु सिनिजाक बर' क्लाय अबनला आं सामाया जे बावनि द्र पेखायने थानाय रक नंदरा आं एकटा रिक्वेस्ट न पेखाय याखनि सिकाङाव जों बाय किसा कन्टेक्ट दंदि एन्ड गोरोंदि दानिलाय जे QR कोड अखनाय जे अब मालिक बा अनाथ बा कुनु रकमे जे पिंकी त्रिपुरा जे अब बाय बुखु जोंनि जे कुनु जे पेरेन्ट्स दंनाय बबे कुनु कन्टेक्ट खाय जायगा अब खाय जायगा अबना आं सि माने सिबो सियानो होनमाहा ताबक जे बिन्द्र जे बर' रां रय तंनाय रक बा जे बिन्द्र रां सजाराव तासुबजरा हस्पिटालो बा बुखुजो पिंकीनि जे ताबक पिंकीनो नाय तंनाय बनिद्र ताबो सपाय ह जे बिन्द्र रां रय होनाय रक एन जों ताबक तिनि जे इद्र फाइमानि बुखुजोनो नायहा यार परे जों ताबक जेसु फारि चिनि ससाइटिनि बिसिंते जे बरक जे 1 टाका 2 टाका 10 टाका 50 टाका 100 टाका जे रहमानि जेसु सुंमानि ताबक तिनि सुखजों चिनि जे बुखुजो पिंकीनो जे नाय तंनाय बिनि मामिनि यागोजों याफारि कलांनाय एडमिशन नारक जागी तंगो मानदै आमसे तंगमा बेरियान इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नोग नि बुसाबुतै रंगनो रों फोरोंमुनि काहाम सेबना नै बागै एडमिशन तै करंगि मानो मानदै बेरियान इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल रोंनक चलै तंगमानि जरावो थांगै करंगि मानो और रोंनगो तंगो हॉस्टेल नि सेब स्कूल बस नि सेब निकुमा बेरियान इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल मानदै बालडुम बैप्टिस्ट चर्च नर्सरी वो एडमिशन नि बागै नांगिया मुंसा फी हाके ताबुनो करंदि मानदै आमसे तंगमा बेरियान इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल थांगै